Dobrodošle drage trudnice i one koje će to tek biti. Nalazimo se u Splitu u klubu trudnica Beba Eva na adresi Karamanova 1. Imamo web stranicu www.beba-eva.hr, tako da možete biti upoznati sa našim radom koji traje već 20 godina. Od prvog dana otvaranja kluba trudnica Beba Eva cilj je bio da educiramo mame da je normalni porod, prirodan porod jedna apsolutno normalna stvar koju treba da svaka trudnica nauči i da se pripremi, da se taj porod odrađuje lako i da postoje situacije kad taj porod neće moći da se završi na prirodni način, ali to je ako ćemo u postotku negdje 20%, a 80% trudnica može apsolutno da završi prirodan bezbolan porod koji mi učimo ovdje u Bebi Evi. Ja sam Basilka Bulović, osnivateljica ovog kluba, inače zdravstveni radnik već 50 godina u struci, tako da danas bi imala temu vjerojatan datum poroda. Zašto je danas ova tema posebna i meni važna? Zato što danas negdje na vjerojatnom datumu poroda sve trudnice su dosta uplašene i taj porod s jednim maksimalnim uzbuđenjem, da kažem, očekuju, koji se čak manifestira jedan dosta veliki strah. Ja bih objasnila kako se računa taj vjerojatan datum poroda. Vjerojatan datum poroda već se računa preko 60 godina i niko ne obraća pažnju da to više apsolutno nije točno. Jer se vjerojatan datum računa diljem svijeta na način da se svaku trudnicu pita kad je bio prvi dan zadnje menstruacije, zatim se tom datumu doda 7 dana i oduzme 3 mjeseca unatrag. Znači, praktično gledano, u tih prvih 7 dana imamo 5 dana menstruacije, znači ta 2 dana je vrijeme kad je zapravo po vjerojatnom datumu poroda vrijeme za oplodnju. Međutim, ako proguglate i malo pogledate kada je vrijeme kod žena u ciklusu spremno za oplodnju, tada se pokazalo i dokazalo da između 12. i 14. dana od početka menstruacije vrijeme za oplodnju. Tako da već dugo se tako računa, međutim i baš oko tog datuma se stvara jedna velika panika, strah, zašto nema poroda, datum je i to su ti uslovni refleksi koji rade da se onda te bebe rađaju na jedan način neprimjeren. Ako se zakasni 1 dan, 2 dana, 3 dana, panike su i eto objašnjavam zašto taj vjerojatan datum poroda je bitan, da svaka trudnica bi trebala da doda slobodno 7 dana tome vjerojatnome datumu poroda, a kroz to vrijeme se obično gleda plodna voda i koja pokazuje da li je beba ugrožena ili ne. Praksa je pokazala da po ovom načinu vjerojatnog datuma poroda se smatra da ako se 15 dana ranije rodi mala beba od vjerojatnog datuma poroda da je sve u redu, a ako se rodi 15 dana kasnije da je isto tako sve u redu, ali danas u vrijeme takozvanih tehnologiziranih poroda, kad je već to dosta otišlo na industrializaciju poroda, onda se na taj datum već stvara panika kod trudnica, nema poroda, šta se zbiva. Eto, iskustvo mi je pokazalo da treba da vas naučim da je taj vjerojatan datum poroda, slobodno bi trebali dodati 7 dana, jer je star i jednostavno u tih prvih 7 dana možete ostati trudna, na način da, jer je pokazalo se da žena u toku godinu dana ima 1 mjesec 2 ovulacije, ali zato 1 mjesec nema ovulacije. Pa ako se desilo da taj mjesec ste imali 2 ovulacije, onda se može desiti da ste ostali trudna po ovom računanju vjerojatnog datuma poroda, ali to je negdje možda 5%. Inače, ovulacija je vrijeme kad je žena spremna na oplodnju između 12. i 14. dana i baš zbog toga je bila jedna metoda kontracepcije
takozvana Knaus-Oginova metoda kontracepcije koja je pala u vodu jer se dokazalo da ovulacija može 2 puta godišnje da bude bez ovulacije ili sa dio ovulacije, a ta Knaus-Oginova metoda kontracepcije je slobodan spolni odnos po datumima. Evo za danas toliko. Ja bih savjetovala da se ne trebate plašiti i ne treba se roditi na vjerojatnom datumu poroda, samo kasnije se malo svaki drugi dan gleda plodna voda i bit ćete u stalnom jednom stanju znanja da je sa malom bebom sve u redu, tako da možete mirno i što smirenije dočekati taj dan poroda da se sretnete sa svojom malom bebicom. Za danas toliko, sve vas pozdravljam i pozdravljam vaše bebice i do skorog slušanja, viđenja ili na video uratku ili uživo u klubu Trudnica Beba Eva. Dobrodošle!